Githeka muno mwiroreri wa Kirathi gya Karo Kinyugo Mwaura ngagucokeria ngatho nyingi muno ni ndu wa guthie na mbere na kwenda kirathi giki ningi ngatho cia mwanya makiria ni undu wa gukorwo ugisubscribe na makiria moguo ugakorwo ugisuggest imwe cia topics iria tungikorwo tugika thiini wa segment iria tukoragwo nacio makiria iria tukoragwo nacio cia ugima wa mwiri na haria mwena wa tafarira This Is Me ngatho cia mwanya muno ni undu wa unyitaniri wa kuritwa riakwa ni Karo Kinyugo Mwaura. Muthenya wa umuthi ni ndauga tucokererie tafarira iria twitaga ya I Need Love. Request cianyu ni cinginyire na njira nene muno mukinjuria kai tafarira ino yekire atia. Irari break hanini tondu request cianyu no ikoretwo ire nyingi muno koguo ngakioya kahinda ga gukorwo ngicigerera na ne ngumu request please let us be patient tondu riria twambiriria tafarira ino rimwe ni gukora message cingi ku discourage riria andu marakwira we nduthoma message citu but these messages are way too many na ni sacrifice nene muno gukorwo ngithie through ngicaria iria andu mandikite namba request cia andu na ki koguo ona twathie kahorari menya ati request yaku onayo no irikinyirwo muthenya waku ona wakinya na ni ngatho muno kuri andu aria othe makoretwo makiwa please just bring it back tondu Karo ni turenda partners and I'm here for that na muthenya wa umuthi twina request cia atumia peke yake no twina ingi cia athuri iria tukarora thiini wa tafarira iyo ingi no umuthi ndenda ku focus na atumia nigetha hindi iyo ingi tukahe athuri kanya kao na toguo turithia tukengetagia o pole pole tutanagira thiini wa show ya umuthi reke nguririkania ati Kirathi gya Karo Kinyugo Mwaura turugamirirwo ni kambuni ya wendia wa migunda ya Brico Homes na Brico Homes ihinda-ini riri ni tuongereire project iria tukoretwo nacio ririkana tukoretwo mwena wa Sagana kuria Nyeri Chaka ningi no tukoretwo na migunda mwena wa Juja tukoretwo na migunda Mai Mahiu na Nyahururu na Juja twina project o cia higa ithatu ihinda-ini riri ni tuongereire project citu twina migunda mwena wa Kitengela na turinenge kuria mwena wa Matu angikorwo wari na mubango kiambiriria kia mwaka gukorwo ukigithia tiri-ini itikira gukorwo hamwe na ithu Brico Homes na ni gukorwo ngigutariria uhoro wa project ici igiri njeru uria tugukorwo tugithie na mbere na tafarira itiganite thiini wa Kirathi gya Karo Kinyugo Mwaura. Ungienda kumenya makiria uhoro wa migunda itu horera Pauline kuhitukira namba ya thimu 0721 077077 ningi no ukorwo ukinjaria thiini wa namba yakwa na muno makiria mwena wa WhatsApp kuhitukira 0722 919062. Akari tuigira thiini wa request cia umuthi na mbere ndaya ndenda nguririkania uria tugaga hindi ciothe tugika tafarira ino reke tugatiana angikorwo mundu ni arashite uria arenda na we wona mwaraniria nake na thimu arauga ihi tutingihota gutwarana nawe ni twitikire ati uguo niguo ngoro ya mundu yo irenda gutire gia kurumana gutire gia gucinurana gutire gia gukonia riange aca tafarira ino ni aguteithia andu makorwo makiona andu magutwarana nao rugendo rumwe o nginyagia muthia. So karibuni sana twambiririe na request ya Miri kuma Kajiado niyo ya mbere arauga hi Karo ritwa riakwa ni Miri kuma Kajiado na the single mother na the nyina wa mwanake wokuru wa miaka 19 ari na mwana omwe tu na Mary arauga ati separatira na muthuri wake 10 years ago na riu ihinda-ini riri arenda a God fearing man tondu we mwenyewe ni a God fearing lady and she's looking for love na muthuri ucio agirirwo gukorwo ari gatagati ka miaka 43 all the way to 60 years old. Angikono wende gukorwo kiaraniria na Miri na ndanatoe miaka yake no ngugiciria iko arenda muthuri between 43 to 60 onake no nginya angikorwo ari gatagati-ini kau. Namba yake ya thimu ni 0733 444 357. Dirikana kuiga mitaratara iria yothe tugite ya guteana na kwaga gutera mundu uri ungi mahinda. Number 2 tuguthie kuri request ya muiretu ukuita Rain. Rain auga hi Karo, my name is Rain and I'm 35. I have no kids. I'm looking for a man aged between 35 to 50 years old and ready to settle down. I don't mind if he has a child or not. Ona angikorwo na makiria mwana omwe Rain arauga we ndari na thina. Ugira ukorwo kiaraniria na Rain ni aneanite namba ciake cia thimu na nicio 0724 499 465. Tuthi kuri request ya gatatu kuma kuri mundu ureita Agi arauga hi Karo, I love your work on YouTube, thank you so much Agi. So I'm here to request for my better half.
I'm in need of a man, akanjira ati we ni nyina wa kana kamwe na ari na ukuru wa miaka 28 years, agine we na 28 years ti mwana wake. Arauga athomeire tourism na niendete go travel muno, no ihinda-ini riri ndararuta wira sector-ini iyo ya ugendi ya tourism. Ni aratutariria uria mauthe make mahana na agatwira ati we ni mweru, auga I'm brown but light brown Arauga I'm a God-fearing lady and I would like a mature man. Arauga ati muturire ndurarugama wetereire mundu, so she wants a serious person. I would like a man mostly in the American countries, okay, at least be 35 and above, with or without children, but I should not be a second wife to anybody. Ucio ni agine a state uria arenda muno muno angienda andu meruraya. No tigukiuga ati akwa wi Kenya ungikoo kifita ria arenda ri ati no ugikorwo ati wi Jasha, no ena ukuru arenda mundu ena ukuru wa miaka 35 na ndakwenda gukorwo mutumia wa keri, koguo angikorwo ni wi fiu fiu nduhikanitie na ni urenda mutumia agi ari hau. Namba ciake cia thimu 0726 952949. Tuthie na mbere mukiririkana hindi ciothe tugaga ati nigetha request yaku ithie through no nginya ungitiga namba cia thimu iria andu magukinyira nacio kana ukorwo ugitiga email address, lakini kaundu kau gaku akarohuthira namba yaku ni gakurito hata ndingikorwo ngihota gucokia request iria ciothe ciguka, koguo ndukone tari ku ignore ndaga gwikira iria utatumite iri na namba ya thimu. Request ya kana u ni mundu u requestite tutikamugwete ritwa. Arauga hello Carol, first and foremost, let me start by appreciating you for the good work that you do. Thank you so much. You're amazing and a rare gem. Thank you. Ndukagwete maritwa makwa, and I don't know where to start since uhoro wakwa ni complex hanini. I'm 32 years old and I'm barren. Kuga ati ndari no hoti wa kugia ciana. I got married at 26 years old and doctors confirmed that I cannot have kids. Pole sana for that. I managed to foster a son but not adopt him, but somehow the two are the same. I'm asking if you have someone who has ever written to you looking for someone who can't have kids. Ucio mwiritu arauga kana hihi ni ndandikirwo ni mundu ungienda mundu utena uhoti wa kugia ciana kana mundu utaragia na ciana, and maybe someone who can't mind an adopted son. I'm not so stable but I'm comfortable. At least my family can't sleep hungry and I don't mind the age ya mundu uria ugukorwo akimo approach. The reason itakuneana namba ya mwiritu uyu ni tondu ndikwenda kumo expose na niwaigua case yake ni a bit sensitive. Ino no ukorwo ukihuthira namba yakwa ya thimu angikorwo ni ukwenda kwaraniria na muiretu uyu uria uratwira ati eno ukorwo wa miaka 32 na ndena uhoti wa kugia ciana na ndagitari ni ma confirmire uguo, koguo ni wete kahi agaka adopt agaikara nako na agatuika tari we nyina wa mwana uyu, na angikorwo we wi hau na ni wendaga mundu regardless of kana ni agia ciana ka ndagiaga, nyandikira kuhitukira WhatsApp yakwa niyo 0722919062 kana email address yakwa niyo caroline.kinyugo@gmail.com. tuthie na mbere. Request ya gatano ya muthenya wa umuthe irauma kuri mundu uturequestete tuhuthire initials, tutikahuthire ritwa riake ria ma, na initials ciake ni RM. Arauga we ni kuma Central Kenya na ni mutumia ukwirirwo ni muthuri wake akwire 4 years ago. Ihinda-ini riri aratwira ati ari nja wa bururi no ni agucoka ihinda-ini ria mieri 5. Ngwiciria riu no anga mieri na kuma riri agitumite request to mweri ni muhituku. Atwira ni nyina wa ciana 3, 2 boys and 1 girl, aged 18, 14 and 12 years. RM is searching for a soulmate aged 40 years and above, a Christian with or without kids, widower or divorced legally. Na ndirakena ni andu aria marakorwo maki-insist ati marenda mundu utena mutumia kana muthuri wake nyugwa, arenda andu matiganite kana mundu ukwirirwo. Noguo ni wega muno gukorwo utena nia ya gukorwo ugithukia kwene. Ni tuona ni utwirite tutikagwete ritwa riaku, tuge initials. Akauga whoever will be interested with me can get me through 0718226020. Thank you so much. Tuthie na mbere na ni thengio muno inyue mukoretwo mugitiga namba cia thimu to murahuthia wira uyu muno. Tuthie namba 6. My name is Rose and I'm aged 40. I'm God fearing. I'm a mother of 1 girl who is aged 13 years.
I would like a man who is 42 and above and God-fearing, professional and working, ready to love my daughter and I. He can reach me through my number 0758 011 006 for more details. Agikowe interested na Rose ni atuhe details iria reda na we no ukorwo kiaranĩria nake turirikane gũteana kwaga kũrumana kana gũcinũrana. Mũndũ akurega ni akurega, ukikataliwo itikia. Tuthie namba 7. Namba 7 from Ruth. Hello, I'm Ruth from Mwaura. Nimechukua namba yako kutoka kwa YouTube na huwa nafuatilia sana. Kila time ukiweka a new video I watch. Thank you so much Ruth. Ni udo wogwo. Arajerate shida yangu ni mzee. Niko single sasa miaka kama 20. Niko na grown ups, 1 girl and 2 boys and I'm 43 years old. Watoto wameenda wote, wameniacha peke yangu. I feel lonely na nimeokoka ile ya kuokoka. I hope unaelewa. Okay, ninakuelewa Ruth. Staki boyfriend mimi, maybe kuna mtu mahali unajua ameokoka na anahitaji bibi. Karo, niko hapa nahitaji sana. Kwa sasa niko Gulf na ninafanya kazi and I want a man who is between 45 to 50 years old. My number is 0720 610 102. That person can get me on WhatsApp. So no igwa request ya Ruth. Arauga yeye ameokoka kuokoka, hataki boyfriend, dada kubahatisha maisha. Yeye anataka bwana na neuga wega muno to ciana ciake ni ngima na ni mutigite na arauga that she's very lonely and she's 43 years old. Koguo we agikoe na fatana Ruth na namba yake ya thimu niyo yeyo. Number 8. Hi Carol, asanti kwa kazi unaifanya on I Need Love. Asanti sana. Endelea hivyo hivyo mpaka Mungu atupatanishe na walio wetu. I'm 37 years old, single, no child na sijawai oleka. Please, I need a man. Ushuga ena ukoroa miaka 37 ndare hika na ndari mwana no ni arenda muthuri. Her number is 0723 96 80 08. Danauga ritwa riake na nie ndinake mukinyira muno wona mwahura na mbeo ri mutigakiguana nigetha kwira na kauga Mungu akubariki. Asante sana, pia wewe akubariki zaidi. Ya mwisho ti request no ni ta comment. Mundu cio ogwitwa Shiro ajirite sasa Carol, I need love. Jikakamue kuileta. Na ndio maana nimerudi sasa. Nimeoga na kurudi soko na hii show yeah, I Need Love. So anasema jikakamue kuileta kama sisi tuko na 35 years old gothie na iguru tunalianga sana. Oh, pole sana. Tukijiuliza mbona hivyo na sijaioleka na sina hata mtoto. Mungu atusaidie hapa tuonane na rufarurito karongai ya kurathime. Amen, amen, amen. I'm truly humbled by the fact that you believe that through this show you can find a partner and may God help you. Wone mundu mukuhota gutwarana, mundu tagukora gioka ku waste time. May God help you that call ya berere ku receive ni mundu muraiguana na muhota gutwarana kuria muratwarana na twagwira one day ndi turishoka turore andu aria manyitithanitio kuhitukira show ino ri marathie na mbere atana miturire yao. So when time is right ni tugashoka na tuikeguo. Request no nyingi muno icio no iria tohota gwika muthenya wa umuthi na tugire turikaga tu request ta 10 kana 8 ta icio cio umuthi so that you are able to follow up no kamenya ni iriku yokira muthenya fulani neno ni episode ya gatandatu kuma riria twambiririe. So thank you so much for loving this show. Ngai wa moya murathime na uririkane hindi ciothe ugituma request yaku include a number, a phone number iria wagiriire gukinyirwo nayo. Akondo na phone number yo ri kira gukorwo ugitiga email address nigetha tukahota gukorwo tugiteithania for very special cases tari ucio uteno hoti wa kugia ciana. There are people who also disclose their HIV status na makauga please Carol hitha ndukanjuge ritwa. For such cases we normally allow mundu age kuneana namba yake, but for the rest of us like twetikire tugutiga namba nigetha communication igakorwo iri huthu. God bless you so much. Na itana mutiga ndimuririkanie ni wega uigithie na gatiri handu no gwo wona mwendwa haha tanyitana yugo mugie na gatiri kanyu handu. It's very important ona before gete nake haha etha kamugunda handu na Brico Homes tukoragwo na migunda tubashirire thogora muno na project shitu we can say confidently ati ikoragwo kundu kwega, kundu gwaka na kundu mugikara na family yaku ati ona korwo no agura mugunda ucio nigetha uige ka wendia hindi ingi kwaria mambia icio igacokia double or triple uria ugakorwo gurite tondu project shitu ciothe ikoragwo ire prime na ikoragwo kundu kwega muno. Special thanks to our director kuria Brico Homes ni undu wa gukorwo agi
sharia project njega muno iria ona client aria mari murimo aria matakona chance kaigi ya guka kwiyonera migundeo macaguraga na riria mundu agacoka guka bururi-ini for sure macokagiria Brico Homes gatho muno tondu ni monaga tumetheire migunda kundu kwega muno kuria ona ithui ta aria turuta kwa Brico Homes ona ithui tungiririria gukorwo ona ithui tugiaka tondu ni kundu tugikwirira ati guku ni uguikara nema uguo niguo kuri haria kiambiriria-ini ni ngukurite twina project njeru muno mwena wa Kitengela na ningi twina project njeru kuria mwena wa Matu ni kundu guthaka muno. If you've been there you know what I'm talking about. Na migundeo itu ya Matu ni 330,000 Kenya shillings. Na niguko ngikuhe horo makiria na ngurehere video ya kuria mwena wa Matu nigetha utauko makiria na ginya Kitengela migundeo ni ya 1.4 million Kenya shillings na onayo nitugukorwo tugikwera video nigetha ukorwo ukiona na ninge ukorwo na details makiria no ngikorwo tutarehete video ni urenda kwaraniria na ithuĩ nigetha uthie site visit ya migundeo itikira kwaraniria na Pauline wa Brico Homes on 0721 077077 ninge no ukorwo ukini chat hare WhatsApp na baini yakwa niyo 0722919062 ungikorwo na wenda gushare rugano rwa uria wonire wendo how we found love or how you met with your partner ririkana no ukorwo kinyandikira ona baini oyo kana kuhitukira email address yakwa Ngai wa moyo murathime nginyagia tabarira-ini iyo engi ni ndimwendete muno na murori magukumia ritwa riakwa ni Kinyugo Mwaura riu ndokiona gukwena ndeiba oyo twinake guku uria werete mwirone yeah that's it ona onka tuka site visit tondu tugoka guku 1st of October na twina andu in fact mara inquire muno tuka guku open day nyumba ino makamikora ho barabara-ini ici mĩciĩ ĩno yothe urona na nigetha makimenya atiriri uria turaria ni turakiria ruko niguo na raini iria ciothe cia thitima onacio magacikorwo guku